Сәлем достар, сіздермен бірге Ислам Кезет. Және де мен мынау істерді және де мыналарды жөндеп және бұны мен бірінші рет, мына үшеуін мен бірінші рет жөндеп тұрмын. Қазір шамалы күтіп тұрыңыздар. Мен бірінші қоян кедежім. Қазір dostlar, bunun satımdan da yıkın işi. Dan tettik. Kaldım. Sağ dostlar, küçük turumuzlar. Ne dostlar? Hemen aşağı. Ne? Şu pusтой. Döndüğün nanjim. Snickers. Hadi bunu arkadaşlar. Voice. Voice. Nikin Monday. Tatlı. Evet, nara жегіңізді мынандай салып алыңыздар, бұл тәмді.
Çok dostlar. Chị ngon với tao phần này chứ? Dạ dạ. Evet dostlar. Buldu zamanı ekan. Satып algılarınız kelсе satып alыңыздар. Zaman aşı. Блин, нас не кстати. Дома? Я бы. Сниркс. Hı? Bu Қызылордада 350-160 теңге тұрады. Сатып алғыларыңыз келсе сатып алыңыздар. Ne? Ne şey var? Bakın her şey var. Bunu da satın almışlar tekrar. Dostlar açıyorum. Bağırlarım bitti. Ne oldu tatlıydı? Size aytıp ketip koy. Ne yapalım?